Bishop w'ubureberezi bwa Western Kore Diocese Right Reverend Johnson Twino Mujuni ajumirire minyeto na bamwe mbikiriza barukujoga hamwe no kushwaza abazire babo ari kugira ngo emiceno ya ruhanga ebarinzere. Bishop Twino Mujuni agizere ngo buri muntu wena ashemerire kuhereza abantu abakozero mu myaka kitinisa ecyamani ahabwo kubana babana bamanya kandi barabiro muri binji kugira ubwenge na no kwetegereza. Ukwetegereza kimayisa ngo urebere bintu wabimanya wabishoborokirwa. Yori kunori yakore TikTok ruba muri byo yakore bingi. Harefu ngero yakore gira ngo ecyo mukuru areba stami. Omwana no bwayemerera takireho. Abaguruso ku rugo muri Kampala bagiziraho mushomo aharubwera nyanji aho bagizireho ikiganiro n'abataka bamwe na bamwe n'abaguruse n'abakikuru ba Western Kore. Tano kwa Kenyima orebe binandiyo n'ingamba oyekebero rebe otimukundi narenga hatpo obi reflecting kora heze nyenda kubuze kibuzo kimwa ngwenu kati omukazi wawe na kumisinga muki tatugire ngwa botara echa kujya tanangwa umuteka techa bitwe nabwanyuma abaguruse n'abakikura aba batayayireho busaba dikoni bwa Kitagata mu district ya Shema aho bagizereho kiterane n'ekishomo cyamani nabikiriza bakababurira n'enjiri yamuzati yamugira ati yorebere obedience nshtekwa koroba nobora buri mutunji nobora buri umuntu mukuru nobora buri mukikuru noyetenga koroba kwerarikirira oyarikirire cyo kurya oyarikiriraho kurara oyarikirire sente oyarikirira abana abamwe tibene mirumo nangwa bamwe numwekorera n'emigugu etariyani ekuretera kwerarikirira oshango no oryamugugu gwabijukuru edako no nakyo kibaretera kwerarikirira. Mukuru w'abakristayo ba Kitagata Engineer George Tomusime asimira abagurusi okubatayayira omuri Kitagata ogekera murongo muryaba batamukureba abamwe b'imyaka kinana b'imyaka inge no kwikiriza Yesu ko mujuru w'ipfu mweba arimo abageni abisha kwengo muriro musongozi ko kuyakira kiringo muriro rwace kandi nyenda kusima Bishop wetu wa Western Kore ayebare kandi ayebare abaguruse n'abakikura aba ne bamwe mu bantu bakuru na munonga bakorire bitongore binji hamwe na government bakahumura kandi abana begitera mu kibine cya All Saints Seniors Association. Gasha kwa Abraham Muganzi.